Pak galungnya nariko angke rodongi-dongi makaluturang lewa egana menang kaya rodok nariko lot tappa karo galungnya lesse ya. Lesse dena tappa karo galungnya makin andre sehingga ulalungi makada agaje itu ya malakam cenya toka Pak Galung cenya toka Pak Galung tapi engkau keluarga mak galung maka danu nasa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Iyai pada ibakalabi tomatuwatta peta desa, peta camat atau yang mewakili, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, alena tomatuwatta selaku kepala sekolah, dan juga tokoh adat, tokoh agama, nania siadinna tomatua malabbiku makoto pero andri-andriku iyai pada ria masai rifongallahu ta'ala. Alhamdulillah tomak puji-puji lau ribuang punnai sidinna apuji-puji puang maraja akamasi nania masa ropa masai lauri atanna sesanna pamasina fongallah ta'ala iya naritu angkana rilalennai as-somak barakai nawereki umuru nawereki adisi-disingang nawereki tepe iya simata matu gengker rilalenna ati tak manu. Alhamdulillah Pak Bu melo tetik we mataku miteh wija-wijata tampil uta napudaka denre makada kelas sedina seng SD tapowe ngerangi aleku Pak Bu watunna kelas di KSD dek gaga wises sengadina mak gasi bawa wiseng mak goli bawa wiseng isuruh kak mengaji deh wiseng. Saya yakin dan percaya Pak Bu ya ro'ona tomatuana ananae nenena melok mana tati we matanna ni tampona tampil. Nah sebab saya yakin dan percaya narikon ini menre tatom desa nule muka makelong ya iya bawa dewi sama makelong ibu kaya isur makelo dena da caw-cawena ya. Alhamdulillah menre yang terpenting adalah keberanian. Engkau nak cek di ede gatawana mi angka mopi tahun na Bu angka mopi masih ada melok ka mangkalinga menre tepu kasi yarona ede na tepui men angke tahun na angke lo kalau gerambal lisa kanto ku kong kelisa na
Alhamdulillah engkau. Ya dena magaga macuin dona dampingi. Ya melo kak mengkelingi agak menona kesilona tepuna lupa ini mana kami melindrang ya yang mampu alhamdulillah Tuhan. Ya. Ya salim. Alhamdulillah letuk mana tepuh. We ngerawat tuku SMP Pak Bu. Kelas di Kak SMP, cenyana SD. Kelas di Kak SMP menre Kak perkenalan. Yolona siloku bunga Kak tetur Yolona tuh guys. Maka nama saya Abdul Latif. Nama orang tua saya monor nak kepicu kanci bajuku Pak. Walau biasa nemakku gara-gara nama tu selang. SMP Kak. Ya, alena napi kelas di SD. Alhamdulillah tampil. Makelon engkau nama lagu dan sebagainya. Alhamdulillah. Iya lagi natinnya wijaku sama nalo teti be mataku mita nanai. Alhamdulillah. Engkau generasi. Nulle salompar dikenal di luar hanya sekedar salompar, tapi suatu saat nanti beberapa tahun ke depan akan dikenal di seluruh dunia dengan alumni SD yang ada di Salompar. Wadi jaji baja sengaja engkau menjadi profesor, ada ahli di bidang pertanian, ada ahli di bidang peternakan, ada ahli di bidang agama dan lain-lain sebagainya akan terkenal Salompar. Insyaallah kumapa keru kena resita. Karena kenapa Pak Bu? Pitte tanah berre anak-anak maka koye rikotai melo maturu rito duai pajajian. Ia warna mega napa bali-bali. Alhamdulillah ini makasing wijata tampil. Jamaah maulid yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka to perlu Thomas salawat laur Nabi ke Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina. Jamaah maulid insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sitongan narik komelo ki mengkalinga hikmah mauli sukuni onna kalinga wijawijata. Engka beberapa papasan ya termasuk malak mundulan reki culiku ajak ki mafallate manu ya. Mak jama jami mafalla ko pamulangi ya koma tu siko na jama na salini jamanna. Itu sesuai ada satu perkataan seorang ulama sahabat dan ada juga mengatakan hadis. Maka wa'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada. Jamena sejama-jama linomu samannai melo kutuman nandungan. Betuan nagi warikadai idi pak galungin nariko mak galu ki atung-atung ki mak galung. Idi guru nariko mak pak guru ki matung-atung ki mak pak guru. Idi papangempangin nariko mak pangempaki matung-atung ki mak pangempang. Wa man li akhiratika nariko narapi jama-jamal akhiratmu ka annaka tamutu gada samannai melok komate baja. Mas sempaja ki sempaja paca puraku insyaallah matung-atung ki mas sempaja. Itu artinya keseimbangan dunia akhirat. Sikan warikadana makadai warikada sulasana kata-kata bijak. Memat to belawai terkenal dengan keilmuan. Kurang lebih engkau maka datang lulun tarak nabi lawa dek metuna serangnya rodok pasat-pasat torioloi. Iya. Dena lepe poleri agama si bawa ada. Ya.
Yarna matu melo sebagian ijalas kaki menengkeng ketelo menengkeng kapak dan sebagainya. Nah sabak magi Pak Bu, ya namuami ga makakui napasale antara sedih lori sedih. Napasale sedih lori sedih. Engka tahu napasale mamuli napasale na rekode na moli to. Sitongan nade sisa na wadiki si salah-salah. Ya rodok to de nilok mamauli angka mato dalele na. Kullu bid'atin dalalah. Sininna naseng anu barueh betuanna ya rona pahangnya sengi baru de nang kana zaman nabitta dalalah mappapusa. Ya rona sengacara muli mappako de nang kana zaman nabitta. Sehingga nasa ki topusa manuru alena nariko angka to macap papusa to maka damang muli apusang nade na pala dalelena ukala mo pibu mage wa pala hadis naya maka da kullu bid'atin dalalah. Tapi maka da mana kepala ini ustaz dulu itu imam muli aku ni melo ipakata jangan ki na sabak madecen parallu ipaham maka da yaro muli irampe-rampe tentang kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biasa maka ada milad, biasa maka ada maulud, biasa maka ada maulid. Tapi ia mato onronna wattunna dan nia ajajigenna nabitta untuk aga yaro sarekwamman yaro wijawijata pekko carana niseng akhlakna nabitta ko dena kana kalinga sejarahna nabitta. Na aga dalele na mamuli tawe ya mana ke mamuli tawe yaro nariko mamuli tawe de Pak Bu nomor sedih pembacaan ayat suci Al-Qur'an tacenne rilino Pak Bu tasapa dalele na hadisna ayatna harange mak baca Qur'an de gaga ya romi angka hadisna mangkara harfa min kitabillah nigi nasa baca sedih huruf poleri akurange kita nafong Allah Ta'ala mangkara harfa min kitabillah falahu hasanah lolongengi sedih dece wal hasanah na iya sedih deceng fa asyru amthaliha 10 pamalekna maka nabita lam akulu dena sewakada alif lam mim harfun dena kada wasang alif lam sedi hurfu walakin alifu harfun wal lamu harfun wa mimu harfun alifu sedi hurfu lam sedi hurfu mim sedi to hurfu napiki maka dabu alif lam tellu decena setiap sedi deceng 10 pamalakna engka tellu na wala kaki Allah Ta'ala. Jadi aga haran nama muli. Yang kedua muli'e masalawat ki lor nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam egana na perintah fong Allah Ta'ala na perintangi sempajangi nekia yaro perintah sempajangi untuk nabi ini dalam pancajennya untuk alena fong Allah Ta'ala na perintangi sekei cenya untuk alena tapi engka seddi na perintah pong Allah Ta'ala seddi perintah na pong Allah Ta'ala alena yolo jamai na perintah satu-satunya perintah Allah di dalam Al-Quran yolo alena jamai na penasuruhi ilalanna aku ramalabie surah Al-Ahzab ayat 56 makadai kororilalanna ayae innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima makadai betuanna innallaha majapunna fong Allah Ta'ala wa malaikatahu nan niya malaikat-malaikatna sallu ala nabi pada masalah ilor nabi ke Muhammad sallallahu alaihi wasallam alam dirna nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi salawat nabi Adam Pak Bu wattunna melo
ipakawin si bawa Hawa maharna salawat. Bakat tasila Nabi Adam nasabak manangka kibaban na suruga la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Herangi Nabi Adam iya jekna satu pamulange manangkang kenia sa Muhammad. Yorna maka dapat cerame Nabi pamulangi ri hakikie pacapurengi ri lahiran. Yorna Nabi baka fong Allah Ta'ala sininna anu na pancajie na lemana sipa na matasoy iya naritu diaa cahaya tapi matoro na lengi sipa kitenge bahasa lain na kitenge ko belawa gangare kiteng biasa to maka dete ulang ya ulang pak mega aja basogi lanyek biting ko biting bintang witweng ya ya jadi sipakna kitenge narik koritangai masu panading na cakar di tagaban neke sipakna nabita na pak depungangi ang ke sipakna soe sipakna na cawer mata sebaka kiteng sehingga maka de toriolota na semulle na sepak dibole tajanna Muhammad riwatak kalemu salama anu tulino akhirat matu ipakata jangki tegana ya sengi pak dibola tajanna Muhammad ya roga pada lampu macaya-caya tape dan sebagainya na sebab ya roto riolo de pak bu na pojilan rama pak dawe-dawe na paleko-leko bahasa padahal melemak mu paham na ko na jelas kaki ya maka de rokon na jenne andangi apa nagesaway do ade nagaruway aga na tu ternyata niat dan tertib tapi na bahasa kasih kesin na bahasa na toriolota bahasa ogie makanya Pak Bu jaga makasih bahasa ogie sogi langre dek gaduan na bahasa Indonesia bawa Pak Bu kumak bicara soki hari ini besok dan lusa hari keempatnya degaga bahasa Indonesianya hari keempat besoknya besok lusa aku bahasa ogie kak iya soe baja sengadi mempa aku aja dek matendang dalam bahasa Indonesia menendang sedih tapi ya roh aja dek kopongke na karena itempai aku biti na karena isempai aku lo yole matuk kai lo mondri makik dangi lo yawe matundui aro egana bahasa sogi bahasa ta jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala torrewa onna karo innallaha yolo na tappu alaina fong Allah taala innallaha majapun fong Allah taala alaina yolo wa malaikatahu dan niya malaikatna sallu ala nabi masalawat ala nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam takabur ki Pak Bu nareko ipasalai di acara di mana acara di dalamnya bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agak toki ini kasih dei sengi jami ngale tapi Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na jami ki tulina rampe umma na umma bakang ngasuri mondri matu ko cokko ni rufatawe daripada masyar de na sapa indok na silong emma Nabi ta tapi ummatnya bersyukurlah kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nainap pamakadan itu fang Allah taala ya ayyuhalladzina amanu siyaninna tumatape sallu ala nabi pada masalah konasan lori nabi aro nasuruh ki masalah wa sallimu taslima kasin ay salawat bakang ye salawat Pak Bu ang kacet de lo pala turki Pak galung ya polisi yede nak beryangki aga sana na pasilele pakai gau kang ye kong kapak galung tentang salawat menurut cerita Pak Bu Pak Dewi tai menurut cerita yede Pak galungnya nariko angke rodongi maka lutureng
liwa egana meneng kaya rodok na rekolot tappa karogalunge lesse ya lesse dena tappa karogalunge makinan re sehingga ulalungi makada aga je itu ya malakang cenya toka pak galung cenya toka pak galung tapi engka keluarga mak galung makadanu nasa ustaz salawat kai kesiaga memang maka salawa ki napata ceneri ekkapetu galutta rilalanna tasiswe maka wih aga na kulima hito galung loya ceneri kalima sisso maka de oleh ki nasang ustaz tona-tonangan kami namalasi angka tunasa tona-tonangan sedi bak detik letu ni jadi amun roka mapikri maka ya mamotor roka polisi walau singkang sejang setengah mak balak nak wasaleku lari asir pulona sejang 1 jam 25 menit berarti matengah mau pe motor upikri si kapala maka kapla lutuwe pura muka kasih sisa maka pelak alhamdulillah pur sisa tomi bawang betulna makule satu pangkas sesta di bandi loka maka dabami luar negeri padan ikat tulu pak pitung sebawang ya 2 jam setengah Makassar ke Malaysia matengah mupa jadi ya conga kak kita matuai maka datekan riasan kita pandrita ta aga biasa na ramping tegan riasan tona-tonangan malasi maka daya na tunasa tona-tonangan kami na malasi paringarang metu daki ribolata yule to macenne rigaluta ekapetu mo kasiratu jadi to oh iya na ya jadi peko carana bu masalawa ki yita alede ya cenne rigalunge ekapetu insyaallah aku tanruang ya saya tak ada netep padongin aku yang ruang tapi insyaallah tepat pana jaji pak ya tepat pak sininna baca-baca tepat pana jaji toriolota pak bu ya ro pak dongan nama basogi ya ro na baca na rikum kana anak malasya mo nakada madisimo wani madisimo nak silalona mani nasapuni waye malah tapa aja masem mage tepe na anak maka kue kini kurang malah baca Quran de padakan re mage de nama tepe yang kedua biasa makunru dililana nasabak napo anu tasyitin aja jamaah maulid yang insyaallah rahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala ini tentang salawat iya nona nabita perlu contoh tajana nabita tegana ya senge tajana nabita nasabak ya rona reko mak bicara tajaki 2 tu versi sidinna gau kange 2 versi ilala kita tasawufuna an regurta kiaja Abdurrahman ambo dale yang judulnya Hidayatul Jaliyah li ma'rifatillah najelaskan yang regurta kiaja Abdurrahman ambo dale maka datung ke pakasuyange 2 tu melo ipakasuyang lahirenge nabatingi narikode yule rapi ya berusaha ki ya rona onna emelo ijalas kaki tajanna Nabi Muhammad SAW ya rona salawai kemudian hikmah yang ketiga nariko mamoliki iya naritu angka makasih silaturahmi nulle angka tau sibuk mana ki galunna sibuk ki kantorona sibuk ki onrobalena dan sebagainya neke nasabak angka na mauli si runtuk-runtuk mana ki maka dawe yang kami ki balik ki kampung wah seki degada kesin na mauli kemudian selanjutnya aga pi kesin na mauli angka warikada hikmah aga na warikada hikmah kalimat ulai palebar ki ada si bawa tajana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nomor sedi ibahas ni ritujunna ada situngan na ya romuli pak bu bukan syariat tapi syiar biasa ki manonton televisi bu
angka siaranna untuk agar siarange isengi maka da angka pelik perceraian antara Lesti dengan ya syiar ya rona italak syiar. Nah ya rona uli italak syiar Islam. Syiar Islam serekwam mengini sengi rupa tawe maka da engka pelik Nabi sengi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dilahirkan kapan? Siang jadi Nabi tanggal 12 Rabiul Awal. Ya maka da iseng kemudian ampe na Nabi iris sama kada mapa ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu tujuannya daripada maulid. Jadi ajak ki salah paham. Narikong kami lo pagi wiki kamu syuting aku ki HPD kada nonton ibawan nih jamaah maulid yang insyaallah dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nayaro maulid merupakan syiar peko carana iseng angkangan na nabita ajokangan nabita ampe kedo na nabita termasuk ni onna emelo ipakata jangan ki aga gunane yede manangka batang muti, manang ke patodo, manang ke telo dan sebagainya. Pamulana malariada ki. Nah sebab maka di lana lontarae sarak sandre ada sandre wari. Sarak sandre ada ya rosariae si bawe pi ada. Nariko engka ada bertentangan sariae peko caranya ro ada kita ubah. Tetei ada tapi mak dewan dingi patun ru sara kiada ya cer ada sandre wari aya sewari bu wari kilo gitu lontarana belawai wari itu adalah tatanan susunan biasa nih maka dete wari kada susunan bahas kata. Lo ni jalannya basogi ya, aga basogi na, ibu basogi na, Indo, basogi na ayah, ambo. Ya rodo makada toto ini aga emak silong ambo, sitongan nero boleh bahasa rai ko makada ki abun ayah. Komakada ki umun ibu sitongan na bahasa ugi tongan narek ko Indo makada ki inanna narek ko ambo na makada ki amanna ya. Tapi lanya nih makada manitoe de wang kalinga maka kue abi na ummi makada abi ummi kaya lanya ni bahasa ugi ya. Sehingga ya wijaku pak bu walengi asa bahasa ugi furkan makuraga. Jadi mo nak kada togi ki nang kalinga bangsa sana makuraga ni sani kada ogi. Jamaah maulid yang insyaallah dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah aga hikmahnya yede nomor sedih makita ki burae ya ro burae pak bu ilalanna angkar ya sengi ati kemudian ya ro ati nagulilingi burak-burak ya rodok burak ye barai ye tengah na burai ye barai agama seleng ya ro macene rigulilin na iya naritu umatna Muhammad sallallahu alaihi wasallam apan na makasing ya ro burai pak bu si kajope insyaallah makasing tapi apan na tak bure burai den naga makatan ni masa ya ro adina mate ya ro batangut yang kedua narik ko masolang ya ro ilalang agamay maceman ni masolang ya ro do masyarakat betuan na narik ko ilalan na se diwanua dena makasih pendirian na tu ki agamana masolang masyarakat dan alhamdulillah ki kampota makasingi lisa tengah na batangut insyaallah makasiman ni matu bulilin na masyarakat ya ro burai. Yang kedua ya robul rae angka macan neri telo makduf rufang warna na makduf rufang amaga ngarem ya si rupa bawang kudara mana
maka dari tasala ni ustaz segadi napai ya biasanya to riolota Pak Bu mak du perupang nah ini dei semak kada betuan na sebab maka de to riolota iya na senak dei sengima kita ajang dei sengima panesa na rekomelo komite akataku ite kedoku jadi nak kada to matuata mapake de nak bicara tapi yo lego kena pangko kena mak du perupang ya rodo biasanya naling na sebab mage ya rodok bura oti bara agama tengana masyarakat macene kemudian perlu ipahang maka darusinin na rupa tahu mak du rupa mana lisa na ulunna jadi ko mencaji pemimpi ki sede wanuang perlu ipahang maka de itu na pada mana pahan na masyarakat caranya adalah serikwa mengiajak na lepe ya rodo telo pole ribura oti na saba ilalan ne ribura oti engka agama artinya ya roh perbedaan itu tidak apa-apa Pak Bu, tapi jangan sampai kita bercerai-berai, kita berpegang teguh di dalam agama. Nah sebabnya mereka maka ke Pak Bu, engka kuno, engka dena kuno, ya roh kuno napa sale dena kuno ya roh dena kuno napa sale kuno padahal cocok menemu. Andre guru ta Imam Syafi'i kuno, engka nak guru na Imam Syafi'i telah Ahmad bin Hambal dena kuno. Dan juga di mana yola ya misalnya Bu nariko masa pajak ki depur tak jene selama engkau kuno dan kuno tidak boleh kita saling menyalahkan antara satu dengan yang lain. Begitulah tugasnya pemerintah ketika menghadapi di dalam masyarakat ya rona betuan nak kampungnya ogi dia lepe boleh oti dia napa nak batang oti nak ceneri agak sana telu ya dan alhamdulillah di kampung tak alhamdulillah mereka batang oti nanti. Kemudian selanjutnya ia rodok telu ya getosi biasa tu nak kada toriolota anakku alibu telu ko betuannya ro telu de gaga melo na pasala si selle mun riase mun riawa ya ro na telu hikmana. Kemudian selanjutnya engka soko aga sipak ni rosoko Pak Bu ya rosoko kui kamu napa ya dempereng tete ima kesing rabut nah pijet nah betuan naga ini Pak kampungnya baja sengedi na poleki sedia bala ilalan apa kita cobaan dari segi perselisihan agama apakah perselisihan tanah dan sebagainya engka ki sipak kesing si warak kepada Tuhan soko ye kiamulikan beda dari konan biasa masar sarang jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah biasa landre rotomatue nali pato dona na paco-paco kiderna biasa Bu biasa kimita nasi loteng sitonganna cenya telona nasi loteng pato dona mage nasaba na teperi makada sidinna aga-aga pura isalawakie pasti engke barakah agama mata pencahariata ke kampung Ibu ladang insyaallah telah bawa ni matu patodokna tapat cene matu lili ke darat ladata ya mak barakah ya ya jamu tepat telona patodokna insyaallah dia nalanya lah data nariko paling engke mala lada den dule mita laleng tama tapi ko paling tama nalai ladange den ita laleng masu nariko paling mita laleng masu insyaallah paling sungki lah data ya ko den nalesu nalamat terun itu ya. Insyaallah nariko salawati mak barakah nariko nala tu naselenga ki fong Allah taala engka sedi baca-baca terima pule guru ta Abdul Gani nariko kabara lanya loki na palisungat tawe ya rakib tabaca tungka pura ki masam paja 5 waktu ya rakib tabaca ka teluratu ya rakib insyaallah na palisungat ki
nasabab mage pura kejajang aki sopeng masuka macerama ki sopeng lenya dompet na pun na boleh aki pasata kalala lesu makadai ustaz angka gatisa baca-baca supaya lesu barata kolenya karka angka tapi walu fai sisan na cakatin roka mate lele metoni pamasena guru tabul gani manangka angka kikatulutulukku maka damagi nak ni kena seng aga-aga lenya woi tanra na pandrita de na mati pandrita na sabab mati na pak guru mobi berarti de na mati ang kami lona maka ni kena aga-aga lenya nak maka na pun boleh kada ye na sa pudani baca maka ka loki le sudom peta maka de tar na salenya ang kadina padatu sabuilalana tar na salenya yaro yang penting la sumanami apa ang kekerusingku ke-13 ku gaji PNS ku karo dia wiseng nya ketiga anu dia wiseng Pak Bu gaji 13 gaga sana engka sim stingka dan sebagainya masusana sa koyurusu engka BPJS ku aga maka ieu na tamalakeun engka sekitar 2 atau 3 hari engka 40 rupiah runtui na timpa ni teh sana karo KTP na diwireng kibolana alhamdulillah degelnya tong yer tong bapa datu sebulannya. Jemaat Maulid yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya lele siki rita janna nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sitongan na agar ya sengi tajanna nabi ta. Nareko tajanna mata suita pake Pak Bu. Insyaallah biasa mau pisandala na tu ilaria lesu. Namun ini macakka lampue loki mataraweh biasa mau pilaria sandala na tu lesu. Tapi kota janna nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam insyaallah. Narik kota jana mata sui biasa mu pide towe de ni sapasilenge ko mapati sikolai kada na sengi sikola na mateke ni pakada na soali narik ko mata banguti kada mu pede na nasanita tegana batangutin na bali darab na narik ko mapato tane de mo pa na nasanita narik kota jana mata sui pake Bu. Neke narik kota janna nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ipake insyaallah nabuni mati lampu deto ni sisapi sandalae tegan ya sengi tajana nabi ta le makare kiye marupale ya sengi tajana nabi ta ya naritu ampe kedo na nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ro nabi ta Pak Bu sebagai panglima perang selalu sukses dalam peperangan nabi ta makasing engka dan kasewa waktu nabi tak macerama engka tose dilapuk kajau-kajau tuli gora makada penduduk na kotai ajak na semu mata peki Muhammad ya turia sengi Muhammad pak beleng pas sehere nekia nabi tak aga si pak na pu jokam malengi nanre nasaba dena nulek kecce nabi tak na kecce yo roandre de na inapa na timpu yele lato nasaba butai deni sengi makri sengi nabi tak manana matoy makre aja mutap ke Muhammad pak beli pasere tapi nabi tak agar reaksina de na racuni de na kadaya Muhammad de mamak ko mato nabi tak lele mani pamasena nabi tak Muhammad sallallahu alaihi wasallam engkani Abu Bakar As-Siddiq lokari Aisyah radhiyallahu an benena nabita makada Aisyah kira-kira engka mau pagaro pangkau keng nagajama nabita den ku jama makada engka nasan tungka aswasong kana san natiwireng andre suruna Allah taala Quran sedih lato ke mundur dan sebagainya jadi Abu Bakar As-Siddiq malatongan dikasih andre berangkatlah naleng ya lato andre nakacangang sesuai petunjuk Aisyah radhiyallahu anha nakacangang na inap na timpura na timpuna ya lato andre apa yang terjadi namporoken naporoken magi naporoken ni dena sanapade roni mahalu subateni roni pandrika manaka makosara landri yes manangka tomatua deto na nakita lewakmu pasegeng ipandre tu tati we matanna Abu Bakar As-Siddiq magi na tati we matanna maka da lapot tomatua bisa mo ganasang yaruan ni pandre ko
Ia naro tahu tuli mugorogorei maka da ajak mu mata ri Muhammad. Pak beleng pasere ia naro tutupan ri kosos. Tapi maka kue lele di pamnasena iya losele. Tati we matan lepot tomatuan. Napa ternyata tongat-tongangi laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ia rotajana nabi ta. Narik kumapa kue anak-anak ikut tomatuan na Pak Bu, insyaallah maka singil lepot tomatuan. Maka singi pak keling. Narik kumapa kue pemimpin insyaallah maka sing. Nabi ta maka singiri sahabatna. Angkan kasewatu Nabi tak manre dagi si bawa sahabat si bawa sahabat ya ruwatu nama tengah manre sahabat Pak Bu angkaman na salase di tau metu na ya ruwatu si anru Pak Bu ya ruwatu narik komaruke saat dana biasa dia nak bau angkat waktu narik kodega saat dana map pesuaga biasa mak bulan ya. Nah iya jenis atu na sahabat na nabita ya rodok map pesude yang kalinya naiknya masan relobona maka dapat ni sahabat ini kena tu metu dega kesi mate maki masiri sisen natamu waktu sampajange aga tindakan na nabita maka nabi tak sininna sahabatku ya romon rode kue dek manrio nae pada lo mana ki yolo mak jene nei napat tahu mas sempajang untuk agero na sahabat de narik kode nakaro nabi tak na sapa ni ga metu lo ke mak jene ya metu kasin na sifat na nabi tak de nang kenapa kasiri sahabatna ya to nei di rupa tu gue biasa ki serere si gora-gore si akad-akadai si tunai tapi nabi tak narik kota jana nabi tak insyaallah makasiki mak bali galung mak bali bola makasiki mak bali bola ya nasenge tajana nabi tak Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Kemudian ada sifat-sifat wajib Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itulah tajana mana nabi tak termasuk siri ya kematan resiri nabi tak Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Pak Barasanji biasa kirun biasa baca lan kurangnya ya Nabi ta ya rumah tandre siri ya angka sewat tu nabi ta jumpa bidina macelak tapana ya itulah siri nabi ta tapi na satu pandai ta beda tu nasa pandai togi maka da pandai togi beda tu to pasiri siri senge beda tu matandre siri ya aga bedana ya roto pasiri siri senge namun yang andre olir masiri to loka bolan anggota lepteki mandre cede bos masiri kak ya ro ya asa pasiri siri ya senge to matandre siri pada nabi ta napuadai anu sitina jay napugau anu sitina jay de na jamai anu tas sitina jay contoh na Bu ya riko angka anak-anak matu makalari jepu telo sitina aja apa anak-anak ya ya koya matu makalir silofang ngaji Sufriadi Saripuding ya silofang ngaji Saripuding makalari jepu telo nape silong pak kepala sekolah gurta makalari kota lu kak makalari jepu telo ya riaseng nejama anu tas sitin aja coba yang kabu koya tapok purkaman lo doa maka da ami matur ka lupa kuli nimbara lo kemala telo manu le maka jamai ustaz mukurasi itu iya ya ya jamaah maulid yang insyaallah rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sipana nabi tak siddiq amanah tablik fatana siddiq ya nabi tak narikong kana pau tongen. Kemudian yang kedua ya nabi tak amanah aku wirengi di amanah dia akan menjaganya. Kemudian nabi tak tablik menyampaikan narikong ke maka dero kurangi 40 geso angka 10 geso na subuh nabi tak berarti nabi tak bukan tablik bukan amanah dewa dipercaya masa na subuh ngaki akurangi ya dena pada nariko ya rumah kade ayah lebih 30 geso memang
apa ria sengi ayat tanda-tanda. Maka ni fong Allah Ta'ala wa min ayatihi nan nia pole di tanda-tanda aku sengen na fong Allah Ta'ala tegan ria sengi tanda-tanda aku sangen makita ki risaliwang na kurangi ita po kaju-kaju rita buluwe ayat-ayat mana ngero aku sengen nama na fong Allah Ta'ala ni kenari kumakar kit patapulo geso na subu nabitta na'udzubillah deni gasipa na nabitta. Kemudian fatana macarade na sengi to tomatuata ya sengi to macarade cennya tu to mege pak disengena ya sengi to macarade nulle pasiyang i anu sisalah nulle pak depung ngi anu tak berre-berre ya riasat to macarade mega anak matanre pak disengena macca tapi dena macarade ya ro pak disengena na pake ni kalabui masyarakat ya ron riasa macca na dena macarade ya sengi macarade macca na macarade nonroi pak disengen nonroi to tongen sehingga makadan rigurta na pudangi anak-anak kiasa dia ya konasen ja melok ko wajah si bawa ja alabani baram mede dega gunana masih koleh pak itu gunana masih koleh pek ko carana maka sikki kita kemudian itulah petana mulai makan rupa Turki sebagai kesimpulan ia dari itu malah kita senantiasa mempertahankan tradisi maulid ya kita mempertahankan berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Allah saja berselawat kenapa kita tidak berselawat kepada beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian engkau sifat-sifat wajibna Nabi tak melempuh, percaya dan sebagainya, dan itu sesuai pesan natoriolota maka dah ini nasaki wanoi engkau laloki mulai bicara melempuh ipak gateng ibeci apa nasan teng ipak gateng ibeci tenrioleh bicara melempuh engkau tunasan engkau sewa waktu ipopangi alungange ya selerengi patapie temak dumpui dapurenge telepole sengas serie nakena panrak wanwe malari witikai sehingga engkau laloki si mata saling mempercayai engkau ki si pasar ritongenge barikwam mangi insyaallah mati engkau ki si wolong polong si runtuk risuruga pamasena fang Allah Ta'ala. Wabillahi taufiq wassaada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.